خب ببین بسم الله الرحمن الرحیم. دا فرمولا ټاپ نیم دی در روز اتو سم خواندیم که سم اوریج کاونت نمبر ماکسیمم منیمم فکر دایی خو مشکل نداری. آری ریسنتلی یوز اونو فرمولا که هر کدام استفاده کنی دایی صاحبه که کجانو خوانده میشه که اینجا میو باز لاجیکال میخوانم که اگر چیزات دیدی بی اف اینجا آمد اینجا آمد. ریسنتلی یوز به این معنی هر هایپرلینک تو استفاده کنی مثل موبایل واره که از موبایل زنگ بزنی در زنگ بیایی در اوکی میمانه یا نمیمانه. امی قسم در ریسنتلی بر هم شما چی نمبر میمانه. حالی دیگه در فاینانشل که کدام فانکشن ها ما یاد داریم و کدامش به درد میخوره باز بخیر داخل برات کار میکنیم. شدید فانکشن ها باشه که بسیار سخت است. سخت باید است که ما برات درس بدم دایی تقریبا فرمولا ور یک روز میگیره. و امروز که بخیر میم تکست فانکشن میخوانیم. کدام فانکشن ها را میخوانیم؟ تکست فانکشن. تکست فانکشن چی کار میکنه ببین شاگردان. در تکست فانکشن اول کیس با تکست است. با تکست ببین با تکست چی کار میکنه به خاطر چی است؟ با تکست یعنی نمبر با یک تکست مشخص به یک قسم تکست است بوا تبدیل میکنه و به نام چی می؟ با تکست می نمبر با چی تبدیل میکنه؟ به یک تکست یک رقم تکست است بوا تبدیل میکنه که چی برش گفته میتونیم؟ با تکست. خب باید درباره ازی هلپ می دیدم که در این جمعیم در آل فانکشنز گروپس به کامن but text function wait, this article describes the formula syntax in usage of function Microsoft Excel converts a number to a text and adds a suffix or bahat main chinai wale. You can change the button from different style in the Excel desktop application by range regional in language option Windows Start Me control panel. You can different to style in the Excel desktop application by using the regional application by user ज़्यादा चीज़ा बरस्तगिर कर दा मीतानी. बाटेक्स बही सिस्टम नंबर बरस्तगिर में करना हर नंबर के भाषा विभिन्न चिक्सम दरींचा मिसाल नंबर अस दो इतना बेम एक इक्वल या बीटी बाटेक्स चीज़ बाटेक्स टॉप रिस्क के काउ शुरू शवा अजी एक बाटेक्स चीज़ शुरू की ऐसी इंजाद मार तब्दील कर दे मज़ीद चीज़ का तब्दील ना मिशे कि एक चीज़ जोड़ शवा बची कि बाबा टेक्स्ट सब्ज़ी यानी बा नंबर बा एक टेक्स्ट बशख़ास तब्दील में करना फंक्शन है अवल दिगा फंक्शन क्या है कैरेक्टर चीज़ आज हर नम अहुरु पर मिसाल कैरेक्टर नंबर जोड़ में करना मिसाल इक्वल CHR असचन CUC कदम हुरुफस मिगा exclamation marks बिबिंजा कैरेक्टर खाउस शुरू कदम खाना इस तरफ एंटर अरे खुदाई खाना ही चीज़ दे इस में चलो चार इकामामा दिया नामा दी पाई ने किस्म काश में करना इन जब याना विश्ता को नवाज चीज़ बर्बीगा ज़ेड शस्त चीज़ इन्हीं अलामा है हर कदम चीज़ अलामा इसमें हर आदत अलामा दारा चिदारा अलामा दारा मिसाल हर कोड दारा शुमा के कोड इस पैदा में करी कैरेक्टर में मिला इश्कल होना इसलिए फैमिली मीखे के बाद अजहर आदत कोड जोड़ शवा पास इतरा बामेम के पास बेद बकोड तब्दील शवा अजहर नंबर कैरेक्टर जो शुद पास अजहर कैरेक्टर पास बेद बकोड तब्दील शवा इन जब शुमा में तरीके कैरेक्टर क्लिक करी पास मामेम क्लीन बरकार में करम कोड में गिरम
कोड के बिगड़ी कुदाब सहारा इंजीनी से इंतखाब को एक किस्म पास कोड आबाद या नामत का पाइन कैश को पास बकल लगी बकोड तब्दील शो या ना शो ये भी नहीं या इरा कम ना बाशामी किस्म इक्वल इनी खाना इक्वल सीडी कोड शवा कुदाम खाना इनी एंट्री चलो चारा से अगर इंजे शमा इंजे नश्ता कनी कि एच बट मेक सर चारस इरा पाइन की समझारा मिता ने कहीं ज्यादा था तो तगीर कुनिया अजहर प्यावाल भी गिरा सही मुश्किल होने सही है ना 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 या हर भी एक कोड फामिली इंजा हाँ क्लीन चिमाना क्लीन करदा में तक एक फॉर्मेटदार भाषा एक सहा मिसाली जब भी बिनमान इश्ता कदम की बीएल काबुल इन्हीं काबुलस मिसाल बाबरश फॉर्मेट दा देवा इक्वल क्लीन शवा कदाम इन्हीं काबुल शवा अस फॉर्मेट क्लीन करें इन्हीं फॉर्मेट में गए दिगा चिक्समी फॉर्मेट हम में गए मिसाल भी बिना इन जमा में करेक्टर 7 बुलेट्स में बुलेट्स और दम हमरे बुलेट्स विद कोऑर्डिनेट शवा द कोटेशन चिमी गिरम एफ अफगानिस्तान कोटेशन कोऑर्डिनेट बस करेक्टर बस आफ्ट में गिरम विभिन्न अफगानिस्तान का कोटेशन बंद कर देना कर नवाबेनिश अमद या नामद आले दईसा हमामें इवेजिशा क्लीन चिमी कनी क्लीन में कनी ची क्लीन में कनी अफगानिस्तान क्लीन में कनी ये सच फॉर्मेट के सारे टेक्स्ट भाषा टेक्स्ट फॉर्मेट क्लीन फॉर्मेट इज as been विभिन्न अगर इन जमा बेम दरिसा कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लीन में क्या नाम है क्लीन वेट शवा कुदाम इन्हें यानी क्लीन में गनार चीज़ की दी अगर मैं खैब फंक्शन या फॉर्मेट या अफगानी चीज़ा दारा पूरा क्लीन में एक मिसाल भी माँ में खेमी जबेत स्टाइल या अफगानी बेत बाशा कस्टम जनरल डबल कोटेशन AFG अफगानी डबल कोटेशन का मसलश एंटर अली क्या रहा था तू इंजन इश्तमी की निश्चित अपने में अफगानी आमद या नामा मम्मी खेम की क्लियर शवा क्लीन शवा इक्वल क्लीन वेट शवा कुदाम तरफ इन्हें फॉर्मेट क्लीन कर देना कदा कल की तो फॉर्मेट फामी दे नहीं क्लीन फंक्शन खैर बात फार्मूला कार में हो बाद از اینجا فرمولا टेक्स्ट कल की कार करें मारे कोड कोड कार करें चेस दिगा कॉन्कोटेनेट आज चंद टेक्स्ट या जय में करें चंद नंबर बी बिन चेक्स साली जमाने इश्ता कदम के नेमिश जाबिश सलरीश कमीशनिश नामे क्या अच्छी भाषा जान असद नूर वली खान वजीफेश चीज़ मनीजार रेवार आज की भाषा इन्हीं सलरीश अगर ये शमा में है ASAD मामे खी को लाइक कोऑर्डिनेट करें इक्वल कोऑर्डिनेट शवा चिबेत शवा कोऑर्डिनेट शवा A कामा B कामा इन्हीं दिगा कामा इन्हीं एंटर को आसा जोर शवा अगर मैं हेमी किस्म कोऑर्डिनेट जोर नाम एक किस्म
کنکوتینیت شوه جان از مختلف جا را جمع میکنی کاما خان جان خان خدا بینش باید سپیس باشه equal کنکوتینیت شوه اسد کاما double quotation باز double quotation کاما چی؟ خان اسد خان شد خوب double quotation نچی پیدا کرد صحیح شد؟ سپیس بینش آمد یا نه؟ یا یک قسم کنکوتینیت شوه اسد is the person and his job is جابر ड्राइवर আছে Hamidi Asad the person and his job is who what driver he just concatenators Hamidi concatenators डॉलर ये अदद भी डॉलर सेन भी गिरी कलेगी इनके केस इक्वल डी यू डॉलर खुदा आमदत इन्हीं अदद एंटर डॉलर आमद या नाम आमद कलेगी तरफ डॉलर तना अदद नश्ता को ऑटोमेटिक डॉलर तक याद आ जब आमद में डॉलर तक डॉलर संबल करेंसी वर्ष exact چی معنی یادمو سلستی ما یک نمبر است مثال پاسورد است چیست پاسورد است کد است اینجام ری انتر چیه ری پاسورد باز همی پاسورد این طرف و این طرف چیست confirmation یعنی صحیح است یا غلط اینجا آمدم اکوال اگر اینی چیز جمع و ضرب تقسیم کنم میکنم اکوال اگزکت اگر بود اینی خانه کامه همراه اینی بس ترو نوشته کو اگر اگزکت نبود پس فالس جه کار میکنم صحیح امی تو باید نمبر انسرت میکنی اردوش چرا فالس شد کرم غلط است این فالس است 45 باز می 45 اینکه true است کود صحیح است صحیح اردوش مثال اگه اینجا ما نوشته کنیم که جان اینجا نوشته کنیم خان وی فالس است اینجا نوشته کنیم که کریم این طرف کریم true exact است چیست؟ exact خب بعد از اینجا میم find در چی در کابل اینجا نوشته میکنیم که در پاسورد اکوال find کو در کدام چی find میکنیم ما میخوایم که او find کو در کدام تکس در اینی تکس enter او کس کجاست؟ مکه داشتم است؟ یک کرده fixed round number to the specified number of decimal and return the result as a text without commas خویرم کلیر میکنم میبین equal 9 تقسیمی چه قسم 9 تقسیم 8 تقسیمی 3 چه قدر زیاد کل گراوند ختم گومی آخریش بان
اکوال چی بود؟ فیکسد. فیکسد یا فیکسد تغییر کنه و شکل تکس هم تغییر کرد یا نکرد. این شکل نمبر است. اینجا چی جور میکنه؟ تکس خانهش به چی تبدیل میکنه؟ مثل که تکس است، جنرال است، خب تکس بڑے استعمال چیزا و فیکس هم میکنه. و اگر فیکس با اینجا فیکس دا هلپ میبینیم که هلپ دا فیکس برای ما چی میگه؟ باید ببینیم tell more Excel function چی بود؟ fixed پیدا میکنی فیکس کجاست؟ کیو فانکشن رو پیدا میکنی، دیتا فانکشن، تکست فانکشن نیست. ها؟ کاش که دا آنلاین سرچ غواړي. فیکس فانکشن و فیکس فانکشن چی میگه برای ما؟ fixed e2 round the number in e2 one digit of the round کیه کنه و دا چی بارش میگه؟ دا حساب بارش رواندا نزدیک که میکنه. صحیح یرم راوند کد یا نکد؟ راوند میکنه. مطلبش علی فهمیدی؟ راوند اپ میکنه. لیفت دری منیجر یا اینجا یک چیز نوشته کردم که FGH افغانستان دری از طرف لیفت equal LEFT از طرف لیفت دری چند نمبر بگیره؟ یک 5 دانه بگیره. چی معنی؟ دهی عدد کدام عدد مکمل نی تنها ده اینی عدد 5 عدد گرفت یا نگرفت؟ چی گفتم؟ 5 بیت بگیرن. از هر مثال اکوال طرف لفت طرف چپ از این بیت چند عدد بگیری؟ کاما 2 دانه اینجا کاما. خب بعد از اینجا تکس بیم آل اینجا که شما بخواید دو حرف یک نفر کار داری یک طرف یک یار وقت تایپ میشه اینجا که یک جیب اینجا نیم است یا نیست. این طرف برش فرموله کرد دو حرف میاره هر نام که باشه دو حرفش میگیره هر نام که باشه یعنی اولی حرفش دو دانه کار داری. تکس نه نه خود این تو کار باید کنی این طرف نام است یا نیست. اکوال لیفت equal چی باید شما؟ left جه هست یا نیست؟ تنها یک حرف گرفت. ما اینجا میم که نی left باید چند حرف بگیری؟ کما؟ 3 حرف انتر 3 حرف میگیره یا نمیگیره؟ آده تو اینجا نوشته که تکرار شو کریم الله وسی الله میبینی؟ امیر اگر اتوماتیک جمع میکنه برای تو ضرورت نیست. و جه استعمال داره جه استعمال کار داره که شما باید عملی کار کنی. لین این نام چند حروف است نمیشناسم. این طرف باید لین شما شمار شما مثال کاونت شما کلگی شما کاونت اکوال لین کدام عدد یا برای ما نی یا را باید لین شما 3 عدد است. همین تو پایین بیار ایده عدد قریبا اینجا بیا نوشته گو که مثال فهیم یعنی صحیح رباط
صحیح؟ دانشمند فهمیدی؟ اینجا ببین یک خو اینجا 3 حرف میگیره این طرف باز بسیار دقیق فهمیدی یا حرف نمیفهم. خب لور خب معلوم که بس اینجا نشته کردیم که Welcome to پرمختگ Institute of Higher Education. صحیح؟ که با حروف خرد تبدیل میکنی equal LO lower کدام تکس اینی تکس انتر خرد تبدیل شده رشد made equal by as made از این کریملا از حرف سیوم شروع کو یک 5 حرف بگی صحیح انتر ریم صحیح از هر دم که میدی از کدام حرف شروع کی تا چند حرف بگی اینجا ببین ما گفت که حرف سیوم شروع کو خب 5 حرف بگی نو کریملا ریم ری آرش سیوم است یا نیست چند حرف گرفته 5 خب number value چی میگه convert text into number in local independent manner convert text into number equal dollar کدام اینی عدد enter equal number value صحیح چلو سین اینجا خدا خو یار کدام مشخصات زیاد است خب باز جی در فرموله انشاءالله جامد برات استفاده میکنیم صحیح اگر شد اینجا دو داره فانکشن به که یک کار وظیفه بتا و که 2-3 داره تکرار یک ابره دیگه کا شروع کر استفاده کری باز وظیفه چی میشه خب proper equal proper چی بنا proper خاص یعنی جمله باید اول حروف هر لغت چی باشه خاص باشه یعنی به حروف کلان باید شو حروف کلان شد یا نشو ایره با چی بنا proper cases نام خاص نه خاص و عام کس common proper case خب کدام است replace چی کار میکنه equal the re replace باید شوه دامی تکس از حروف دو بیت شروع شوه چی به د جیش رپلیس شوه د جی بیت اینی رپلیس شوه کاما خو رپلیس دری صاحبی چی بیت رپلیس شوه کوٹیشن ڈبل او کوٹیشن کاما د جی چی جی بی ایل از دو حرف خب چی غلط میکنیم در ریپلیس میم ریپلیس فرموله اینجا میبینیم
الان هلپ ما داریم. خو ذهن از بسیار بسیط است. تقریبا 2008 ما کل شدیدان باشه ریکارد باشه. حالی تو حالات میه که ببینید چی الف شروع درس نشده. ها؟ بان کی را خلاص کنیم؟ ها؟ ये रिप्लेस वकार करने तो ना शायद इससे कोई हेल्प होगा नहीं. शेल बेल जी भी है. इन जमीन के रिप्लेस character, C character. Adam text suggest me. Any text me. صحیح. گفتم که با این تکست باید سی کاراکتر شروع سیوم کاراکتر شروع کنی سی کاراکتر ریپلیس کو. کدام تکست سرش جایم یعنی بیار شما قصه کو ما کار کنیم صحیح. ریپلیس شد یا نشد؟ باید کار کنه که ریپلیس مثال دیسا ای ریپلیس the J as it takes کاما از اول دوام شروع کو یک چار ٹیکس سے ریپلیس کو کدام ٹیکس سرش ریپلیس کو یعنی انٹر اول حرف آمد یا نامد دیگه خب این شد این دیگه خب بیخی آسان است ببین این تو آسان است کرت ریپیت ببینه این تو آسان است ریپیت ببین ما میخوایم که این نام چند دفعه تکرار میکنه ما میخوایم یک 40 دفعه تکرار سخت است صبر کن ریپیت ببینه ریپیت چی باید ریپیت شود اینجا ما میخوایم که هاش ریپیت شود چند دفعه ریپیت شود یک 20 دفعه ریپیت شود ریپیت چیزا که ریپیت می خب پایین خب اینجا تو باز چی کار کو اینه که آمدی کنترول پلس سی کنترول آلت وی اگر اکسل یاد داری آلب نشد میشه فرموله دار است مشکلی نیست اینجا تبدیلیم فرموله این خود یک کلم این خود یک رو است که اول این رقم خب دیگه کار کسانش در دیتا برو این اول جدا کو تکست تو کالم نو چه قسم یونیکود است decimal next finished خناقیم یونیکود است خب فرموله رایت اینجا ما میخوایم equal RIGT رایت در این هم از طرف راست چند حروف بگی یک 4 حروف بگی انتر ولایت تران گرفت طرف راست گفتم که یک چند خب بعد substitute search میکنم